Tomon ari kete pen HDP la pen hanjang lang so hawar malom hemrit langkang lo pen radatum kisung. Army Red Horn Division atu pen borsing taro arong kiduk kelak atu maphan se kelang asai kedeng. Assam State Rural Livelihoods Mission ben harokhat buraing ti arong along rong kasalok asai kedeng. Kardom Nili Karbia Berta Thanbang Sami Vilbon Kropi non arjoik tha Bertang Tonpen Preni Pai Toxi Arni ada Porpai Isira Chitima Porpen Porpai Hinira Minute Crip Ho Aporan Thangji Dog Men Tomon Ari Kithepia Jog Borjan Constituency Angkang HDP Moiso Killing Lapen Logbok Tiso Arong Along Don Kep Sosiahem Tomon ke Japen na hoklo Lapen thengpi ke the ke kreba jok mirhing hai hui sitami kana hok thetanlo anparta rong atowar motor hai hui kachelengun edet pentara ratum penang an kisung chetong nang rintilo lang ke the pen HDP along langkang loma jok Holy Faith Academy School Preni Pai Toxi Arni schooling kyo nang cheklo kisung ke pho ahem ke the ke dingatum majok ta homri dambang bilang pusi ke pho arar tumben ningje rinti hala pusare pothar MSC constituency angkang along ta ada porpai hinia pormalom pen ari kijang kachimit me dara jok sari Hajan paklang somalom lang kithepen penangan lang inglumlo nona mat lapuan hormu kana hoga bangke avelang sidame kido ke thaga phan kisung chetong nang rintulo pusi birta long Preni Pai Toxi Arni ada Porpai Krisia Porpen Red Horn Division Indian Army at Penchapatir Ponsi Dokmoka Inglong Sabor English LP School along Ongdung Kidukilak Araraphan Matha Ponsi Ake Joypen Sekelang Sekelang Bonasaya Long Red Horn Division Indian Army Medical Officer Dr. Sachin Lapen Dokmoka Primary Health Center Pen Dr. Kasang Phangchupi Nurse Nilima Singha Tumpenangan Chipaduk Pen Se Kidukilak Araraphan Mesen Pen Selang Ponlo Lapen Dowai Hai Hui Sitami Ake Joypen Pipajir Pon Lapen Laso Asaya Long Kadokabi Red Horn Division Indian Army Tumta Chirap Chitu Dusi Mesen Pen Sekelang Asai Pachun Pon Posikat News of Heranki Robin Beben Bertanang Pale Assam State Livelihoods Mission Harukhat BMMU Pen Preni Pai Toxi Arni Bura Sointi Arong Along Kasaloga Sai Klempon Gram Samriti Seva Swajita Pagwara Isyamo Kapachunjia Phan Preni Pai Toxi Arni Harukhat Bura Sointi Arong Atowar Along Karkokar Phekpen Rong Atowar Kasaloga Kam Klempon Assam State Rural Livelihood Mission Pen Laso Kasalog Asai Chiparideng Amolong Self Help Group Atumta Chirap Chitudun Pusik Card News Along Birtanang Pali Difu Police Station ang kang kedamdang Preni Pai Po Arni gangsam Porpai Pli Rajtema Pormalom Pen Inut Abang Phi Difu Civil Hospital along Ahemasora Phan Se Kachelang along Kachehondun Pen Ingbodet Pusinil Tung Card News Channel Asai Hempi along Birtanangli Dhonsing Ropia Chor Kongri Kropi Arta Poket DCH along Preni Pai Po Arni gangsam Pormalom Ingbodet Pusi Birtalong Dongkamukam Artu Kekang Amekar Dhonsing Rong Piachor Kongri Kropi Arta Poket Dipu Civil Hospital along Pen Preni Pai Po Arni kang Sampor Pai Plira Achitima Porma Lompen Ingbodet Pusi Birta Long Lasik Komania Bang Pubang Piatum Jongsi Teklong Pulote 8472 866898 a mobile number along Kapachini Japan Borson Rong Pipen Birta Pachini Pon Birta Bangkela Pansikang Ton Ponliklo Langi Bom Takar News Channel Domain Takmi Kurang 2